Mama ubhuti lethe awuziyebo makunjani? Ngiyaphila sesi. Nami ngiyaphila umuntu omntana. Khona abantu kwenza njani mntana? Oh ma kahle sibhalelwe ubaba uzobonisa umfazi wakhe ukuthi unomntana wangaphandle uthanda. Awubhuti wami. Ungazange ungitshele ukuthi nengane ngaphandle kwenza njani mfowini? AwuNkosi yamntana kama. Samusabani. Mawenza abantwana ngaphandle awubathi sabahloni. Dadwethu, ngiyaqala ukuyizwa. Yima sesi. Ngiyaxolisa mama. Sekuba nomsindo kangaka. Ayithola ukuthi asikuthandi. Usukhuluma ngaka. Hey, what's my king nervous mami haba tlu ngwana monna hae what's my king? Ntate walla guys. Wo baba ime kancane. Hawu mama kisono hloka ta ngwana hae. Aw ish. Baba manje abantwana bongawakhaleli manje. Hey Nkosi yokunuka Mesiya ha. Hello, I am so super excited to be here, excited about the new episode we got to have today, and that's exactly all about Wena Uikwashami. For those who don't know me, I am Lady Blue, and for those who already know me, thanks for always tuning in without forgetting to email us on josiebioscope.co.za. So guys, today we are here for Ntaten Zonza. Ntaten Zonza o basically o batla re tsamelena alo introduce ngwana hae ko msadi wa hae. Sale Ntaten Zonza sa jotsa msadi wa ka gore yena o na le ngwana ka montle. So basically guys, e re ke tsameng ke lo bona Ntaten Zonza, then I'll come back with him. Yes, baby. Hi guys, I am back again in Ntaten Zonza le ngwana hae Thando. Le kae pa? Re teng kae mme? Re teng. Pa ne ke kopa jotse di viewers go wena hantlantle wa ngoletse Jozi Bioscope le ba ka le whatsoever njona le yona wa ngoletse Jozi Bioscope. Go baneng ke ga ba le ngwane kontle. Then se ke amthola no ga ngola Jozi Bioscope go baneng se tlhoka ngwana ka gotle no go baneng na le msadi kontlong na le bana yontlong. Then na le ngwana kontle msadi mara samtsibi samtsibi. Oh ha motsibi msadi. Then batla introduce. Oh batla mo introduce. Mme. Okay, so wena sentho batlang tata wa tse wena keng mama? Ko o kene mo le. Abantu batla lisiwo. Funa ukuthi vele ngihlala la cause ngihlala nogoga ngisho then gogo washona so mayibe singihlala emcashweni. Oh okay. Oh ne so uhlala mqashweni yani? Oh ene so no batla ba life nya ntato hao. Ene ke ntwe sharp le wena pa o batla o lokisa se ho ngwana ha wa be bophelong ba hao akere. So jwale tse re lo jotsa mosadi wa hao le nyetse? Ke ntshele magadi. Le nyetse ka sesithu. Oh le nyetse ka setshwane? Le msadi ke dula yena mo. Mara rona le gang wa o ya shayana o nempi yo. Wa shapana ni? Oh ha ona taba hepa ga kena jarateng ya hao. Nyagana o tsena ba ga kena mo mene? Go tsena ba Oh ke yena mami. Ke yena o le be re le lona Age ma thupa mo ya le kae motho moholo? Oh okay, it's okay ma. Oh okay, so mami nna hantle ke Blue ane ke tswa Jozi Bioscope ma. Hantle ke thusa batho ba bana le mathata di relationshiping tsa bona, it's kampa ke crush or di problems nje tse amanang je le batho ba utlwanang je di relationshiping. So mama, papa o bitsitse mona ho batla ho jwetsa something. O na le seo sa batlang yena ho jwetsa sona. Ba ne ke kopa o tle ka mo. Khuluma baba. Manzosa. Thanda uxolisa kancane. But ngizaxolisa kakhulu nginengane azange ukutshele. Ayifikile ingane ndika nosiko la ekhaya. Askis? Wenzani? Ngiyaxolisa. Xolisa ini? Uthi nayo ingane izibule la ekhaya. Khavara. Hayi inkinga ziningi shem. Umntana wanini lo mntana? Ngihleli isikhathi eside ngayiwondli Nkosi yami ngilanda emchashweni. Uhluleka nje ukuzondla wena self uyistakwa nje senkosi. Awusina istakwa senkosi akasathani. Istakwa sika Sathane. Hayi istakwa sakasathane lo. Kodwa ngimondla semchashweni sithando samkhona bashoda khona. Nibhadalana ama rent. La uhluleka uthenga ne 5 kg. Ayithi ngisaba nolwaka lakho. Uhluleka nokondla abantwana bakho.
nezukulu yes abantwana bami ngiyazi nje ukuthi bazifuzele wena uhluleka ukudla nazo babazukulu ke ditloholo nasi nesikorokoro la sathengwa sapakwa la okoko safika anitwathatha ibhetri lathathwa leya ngenzani sengidla amabheki mina uhluleka ukuthenga lepackage usisi wakho uhlala ngapha ebheki akasebenzi ebheki yakhe mamela la angikaze ngayibona indaba enje angikaze mama ubhuti lethe awuziyebo makunjani ngiyaphila sesi nami ngiyaphila umuntu omntana Ngoba abantu kwenza njani ma kahle sibhalelwe ubaba uzobonisa umfazi wakhe ukuthi unomntana wangaphandle uthanda awubhuti wami ungazange ungitshela ukuthi nengane ngaphandle kwenza njani mfowini awuNkosi yamntana kama mawenza abantwana ngaphandle awubathisa amadlozi dadwethu ngiyaqala ukuyizwa yima sesi ngiyaxolisa mama sekuba nomsindo kangaka ayitala ukuthi asikuthandi usukhulume ngaka kodwa lutho nawe nje yime ngibhadale mnomkhaya angikwazi la ngiyaqala ukuzala ukuthi ukufihlile namadlozi awakwazi asikhulumeni mama umfihlile ngithi namadlozi awamazi ene lo mntana uthi ufuna ukuzala so that azokhona uhata mama babariki mabala amona mama yabona nje bathi awakhatile manje it's the last time angifuni uphinde ngibone so hausa badla mubona ngwana monna hawo yabona ngifane siphatha lwena ona le right ha udile mani mami mami hari buweni mami hari buweni batse ba keng lovers mami ha batle ngwana monna hae batse ba keng ntate walla guys baba ima kancane hawu mama ke sono hle o rata ngwana hae mami o rata ngwana hae angithanda uhlala emkhashweni askisi baba ka guys wa tseba bohloko jwang ha se motho moholo Allah for the sake o batla o tsebisa mosadi wa hae ngwana hae mara mosadi ha batle ngwana inyanga iphelile ngithethe ubhadala last week imkhashi wakho besengikhathele ngifa ngapha nangapha maruthe wena masiza la sebayanga mami re kopa o support ngwana he le bueng hantle mama ke kopa o support ngwana isiko nemali singenaphi mama usibantana bathong don't baby me shota yani ngiyanicela nejo yazini ne konje thulani wonke ukukhuluma manje khuluma mina manje yime ngikhulumayo manje sesibluthe ubhlika igama lakho okay bathi kwenzakalani bazosupportana imbuzi malini uhlwa imbuzi malini lava ngithi ngizozama wahluleka ngisekuthwaseni ulokuza ngamacozicozi imbuzi bekeza namacozicozi ekuthwaseni la ngiyavuma sithandwa sami mamncane ngithi yabona mamncane bayifuthi ngimtshele ngifuna inokuthi ngikuthanda hawu mama ke ngwana monna hawe he ha ke re beng limesi ungantana yakhe ngisho angazi nabatwana I've got my own kids endlini labe nalo mama uzabo wakho mntana ngifuna sengihlanganisa naye bona walla awu mama bona bathu ungakhali baba makhala mntana mina ngiyakhala ayo makhala khona uyakhala baba abanye abantwana bongawakhaleli ngani siyokuluka Mesiya mina ngithatha imali yami eyitokufela ngizama ukuthi ngikoleza bomama beyitokufela for ukuthi ngondle wena indoda endala edakwayo indoda edakwayo mutho moholo kupa ubua lwena mami ke kupa ubua lwena mami ke kupa ubua lwena okay ke kupa ubua lwena mami yani e re ke botse ka hlompho le boikokobetso mami monna hao o na le ngwana ka kontle ha re ke re itshwantshise re itshentse re ha ne ba re no etsa lore ine le wena o gawaneng le monna hao and then ngwana hao o hloka ntate wa hae mo bophelong ene a tsamaye e ba etswa ke mosadi o mongso o no tlo fila jwang ka pelong ya hao maratali nawo mangwa yimi yangizwa mangwa yimi kuzovela inkinga enje after 17 or 23 years ya stepdaughter uzoyithini nosemshadweni 30 years yonke usemshadweni
ke tlo eventually ke tlo utlwa bohloko mara pelo ya ka hore ke motho o na leng pelo e ntle nna ne ke tlo batla o tseba ho etsa seng so mara mama ha o batle ngwana o bophelong ba ntate wa hae I don't mind ukuthi ngaba sephilweni baka babakhe manje angangena la mara abakho bayangena mami umuntu omdala abantwana bami bonke bekangekho baba awu abantwana bayithumo manje mina ngatshela zange ngafihla mina maka mama ke ngwana hae le Wama kopo bele revenge, me upay revenge Ithathe yazenzakalele yangithola yangizalela lento eyenzayo love yangithola love angithi ngafihla kopa mama le combine bana le ba kopanyeng kaofela bentho iwa thina manje Ulande masokhulumile naye umama masekangivumile ngiyihlalela ngathanda khona sogcina ubulalana mosi ngiyacela yo ngiyamcela mntana uthi ngizobulalwa mina kwami ngizobulawa kwami umntwana akahambe akaye awumfuni uyamuza uthini sizogcina sibulalene kuphi kwami uzwile igama lishilo la athi sizobulalana Shuthi mina ngizelo nombulali kwami. Umuntu azokubulala kwakho uhlale kabuhlungu kwakho. Akahambe nale vesandlebe lakhe. Akaye abone ukuthi umfaka kuphi umbeka kuphi ukuthi ungithole nginabantwana nama zange ngamfihlela mina. Wathola abantwana nginabo ngamtshela ukuthi nginabantwana abayi2. So akabona ukuthi uphibela kanjani or imbuzi bayihlabela esigangeni or bayihlabela etoilet angenda mara la kukwami la. Angithi mama umntana uyasho ukuthi nge-life unalohlakana le di-challenges so o batla ho etsetsa leseko ne ke kopa gore mama at least ha o ka monahanela eo a etsetswa leseko he at least bophelo ba hae le yena bo etsagale ngithi uyangizwa ngithini awufuni ngithi angifuni next engihlanganisa nalo mntana lo engingamazi nokuthi ubuya phi namhlanje ozovela namhlanje seka umfazi azongitshotha uzongibulala emzini wami no okay mami wayisiking na hantlante ne ke tletsa mosebetsi wa ka angisafuna ukukhuluma o lokile mtswadi le ndaba yona eqeda le hambani kahle sithandwa ngiyabonga ne ke a leboha motho moholo guys lona le iponetse re ke joining lovers le ntate le ngwana hae mama yena a re ha ona sa batlang o se etsa ka ngwana wa ntate jwale he ha nna ke ne ke etsa mosebetsi wa ka ha ke hloleile hatch wrong ngokufihla untana ezebe ngaka kodwa jwale ntate a re ke botse wena hantle ke na le question for wena baba ni baba bengisacela ume ngapha usingaflathela camera umuntu omdala baba mina ngifuna ukubuza ukuthi leyo 20 years leyo or 20 una 23 lavani leyo 23 years leyo owena uyithathile ngane oyinkile unole kae bophilong ba ngwana hao kaofela o no sana no o jang ulalaphu bokwenzakalani nje kuloyo nje ko 23 years nge ulisiwe bophilong ba hae Nkosi yami ngicela ukukhuluma amaqiniso ngiyahamba senza amayini mangamshiya mncane mama yakhe yashonele naye le then wavela ngasebenza amayini angivalela ngaphakathi ehostela thothi angisakhona ukwenza lutho ukuthi ngimbone ende kukude Northern Cape uyangithola then sengibuyile manje Nkosi yami ngoba sekufika lento ukuthi khona abantu abadala bakhuluma nabathi emntanakho mntanakho nangu naye Nkosi yami siyachumana ngoba mama uyabaleka nayo achieve futhi then ngamfuna ngamthola eRustenburg nangimtholile mntana naye angifuna leyo 20 years ngiyaxolisa ukuthi ngamnake akusiyimi ubhuti omkhulu ngoyena wayethatha incwadi ngangifaka eposini ngangifaka eposini incwadi thatha ubhuti omkhulu then afihla ngapha uyangithola ngiyamthanda mntanami wabona gore bus ntho we yentseng ya go ska ba available bophelong ba akujudge ke tsebo hono etsahalang go processing no lise bophelong ba hae but se ke se bonang ka ngwana ke ona hloka lerato la ntate ene o fitile ntho tse ngata nana o fitile ntho tse ngata no ska o tlile bophelong ba ntate o la ka tsong ntate o etsetse eng ngifuna bekhona empilweni yami akhulume naye understandise noma ngasahlalanga la akunandaba achubeka ngibhadalele rent then mangathola umsebenzi noma mncane wakhona uyalwa phela ibe ntate bophelong ba hao abo baba nje kuphela ntate ke kopa bentate bophelong ba ngwana hao nkasemtlogeng wa utlwa ba ntate nna ke thaile mosebetsi wa ka ka re ke etsa dintho kaofela mosadi wa hao o re yena ha ona sa se batlang ka ngwana a re ha batle next so a ke sa tseba no ba ne ke tsa mosebetsi wa ka way forward ke eng ntate mo uthini ngumntana yami nengane phela izibulo lelo uphukazinyo phumazinyo kulomntwana yena hantle ke ngwana hao ene tshwantse o shwele yena o ska ngata ba hae fela ngiyakthanda yena ke ngwana hao ngiyakthanda phela ngibhadalele rent okay kopa mo patalle rent so ntate ke kopa tle ka mohe ke a tshepa go le wena o tla ba teng bophelong ba ntate wa bona ntate wa o rata ke kopa o be teng ane o be kore o be le a ke tsebe leng ane le mamello hanyane fela tshidi dintho di loke okay
Okay. So guys, le na le iponetse gore ke tlile ko Ntate Nzonzane nna ke Mosotho le lemile ha le gola ko Ntate Nzonzane. So Mazonzwane. Mazulu. Oh, sorry. Ko Ntate ke tlile ko yena. So ska ha ke tlile le bone gore mama yena a re ha batlo etsa next. So guys, we itse ke ngane le ska le balang gore follower, le subscribeng fela le likeng. O itse ke guys ke le rata ka ofela nna I'm so glad ke gone no thusa Ntate. However, stepmother sile sa re sona no ha se batle ngwana. Ke tla le bona ko the next episode ke le rata ka ofela. Yes baby.